Nali tu matata. Westland mana? Tahala DPR lang Westland si pakla. Mana elitum a council a leadership itu wakili itu kalau ansi karbiang lo orang apa mislead misguide kaguri si Westland jada claim no pada mati. Nili tu nasi pulau je solar project claim dia ni hal claim mo Westland Westland busi mati. Rino la jamona lang roya thak por no ha bordan kena ma point pono nangi hang bo nya puni ke da ke composition na bangwil composition na question na bangwil pono jong si nang tumpu banga solar pan itu review bang pik popo la ke nang tum council project kali mate la ke bang PDCL project mate bang corporate project mate la darat ka bha karat tum ke development pa wanang te development ko pilo wanai ke nang economic sustainable pin economic livelihood jo se thanga we pote la ke ko pia development lo to bani ke panon la development nong nang education development university wana medical college wana roads improvement fund one water improvement one life development one economic life assistance families tumban la downtrodden family tuma ansong ke ponje family a project one kamal opposite ke halai si development project no mate non like a destructive project mate la so destructive project lo masi non school social organization hampa so political party leader to ban make 90% social organization tum ke la dak so amend la so project lo Pura orang itu nilai itu besar itu. Kaduk kau itu ada amen itu dah masih silent है. Nitu malong leke ave composition long aja masih itu claim dah. Sebab kalau dah arah tu mungkin non ke pilo akisung. Nitu tu pada batai phone kori. Kosolo sar unima ne nali tu ke claim ke dam. Chok unima kaciru macam mana kol kol. Nitu tu malong leng bodat po. Nitu tu dah ke pusar pisar non an. Nitu tu masih nebos bosor claim bom. Ani food din hut. Pa line tu sini ko. Hala tu mana mata te. Ladak diku belum con pro leader sedung lahai tu magai composition mentu la pi ke patai CM memorandum pidam citra kami ini tu leaders so called the leaders landa luma kacik rok ke leaders posisi pu isam nak he pa nang long rinor kang bolu laso 6 square kilometer along ling bot choki bangke la bangke pulke hala PGR bangke hala daga bangke election ha he si la kar be rong nang iplungi kar bitum ge tiki macam joglu putar mat halu ini kar bitum na joglu er melu mati laso long li non isi lang non longin molom samela sangti fur da dopik don da molo ini li example sipo la langina rai long le anikan bang hanjang chudiki ciri plipen satum almost 1,50,000 long non laso long le bangke bangan hala pilo sangti fur de lo long le de lo no claim job long janja one time 3 lakh 4 lakh long lo hai lifetime na bidalo mo kala stala so long leke ani kan bang si lage 1 lakh ke 1 lakh 10 20,000 ani bang ta long no ke furpi de lo bidalo hala temporary only no tala ta son po long tala so long leta komane ke 100 bighas dolo komane ke 10 bighas dolo mane 5 bighas lata one time se po baki han ko ana years par bang gele to mo ting ko acha no na bang ke jong si ini tum jong si isi yang tong jibin deh pulote non ke 18,000 bigas lagi corporate la EPDCL par ki PL allotment lo laso allotment laso project pa implement be fan bangke nili tum bangke konama ke dam dang ji konama an ma dam ngi dam UN long dam dam lo UN long dam nili tum appeal memorandum pi hadak ta hala dak pen association te pulo national long cipita pulo national long dak la national commission for scheduled tribe long dang ji hala so te pi pen alang tum reaction nang do fit lo loge lagi alang notice pipit lo pe 1 month ang bong pipit lo 1 month ateng lo kalang lo 1 month ang bong pipit lo nasi lason blote non ili tu jong se khan de blote penap ke ako non ke lage EPDCL pulo pena unila mali po 1 lakh bikha nang ini ta pide to ma mane ako allowance max pupo karbing long ke son mineral so ha nepal 2 lakh bikha pino la na paisa por lason pode council bondok pide no allowance 100 years Jolang nun prong na pikam na election pat sudang lagi. Ha nang long le na ke phanda chelang ai the pusi ani kan wang se ko mane na offer lo bulote na 100,000 bikha pidet mane na offer te 50,000 bikha pidet mane la son lo pote 1 lakh bikha pidet elon sa pidet na drone ban jiro na tumta andi la puson mati lan cholo bes kar bing long ho ni lam len pidet na lapu ba elon ma san pidet na a konsil mat bondok pidet na kan biara jong si yang hang pun la tuklan dana konsil le dar jong si komani personal interest
financial gain jipa doji fan financial interest kacipan chu ji fan jong si claim ji pulote claim na non ke madu ta ninge ngwe nonata pen compensation ben tu la piji pusang jo amuk ang ni people tamuk ang ni people ne first list lok sidolo ne ta first list lok sido puji than pre sita la so long le koson si save dang ji corporate pen koson si claim dang ji corporate exploitation pen koson si cepa jog du nai ko bakawe ili tum pilo konsil bondok pidana mante pidana pun ready lo dilige Elon Musk pada na contact people I am ready Elon Musk na contact ko ili tum kache thanangi bangke ili tum arada phanta ili tum leadership arma ko na tongdang nai pone ko sa track lone nai polone mahumi me la social so called the leaders of the social organizations ala tum ko pito ko mathana ne only just 1 week 2 weeks nini thono pharmacy matharo the lifetimes future generation of anmage kopilone hala bangke pakti ko na make future generation make ekeng se chi thu ponlok no hala bangke social organization me chini hobe lasi nili non nali tum hoi benda ko pilo kan duk we social organization banta la compensation farmana banging tonon koson si laso along le ki sep dangi ma la penkela abin ahok pet along le am phu tumlong koson se ko pachido thoti ma hala bangse apil na chera bangji do nai lasi nili tum isi part bangke ana bangke li tum claim lo laso ke pachun thuje part ba la bangke si non ala tum notice pila within 15 days sang bong la tum answer se pinang ko consider so apilisa la pidangi consider so da pidangi lasi 15 days sang bong si la tum si thang ta pipe pote kod bang pelo mate lasi laso long nali tum ka duk kawe social organization mata appeal lo hamphang ason pula resim ke order song non ke ki resim ki tang kala pen government ka chito ka tang atum hata appeal lo je long le bang ko son si save dai ba hala ba thani bahanga leader asum so called the resim ki asong tu la government ka chito ta tum ta amien si thap ke secretary lo dam se ni ko amien ade ta thapi tha weakness we are the weakness the board leaders so called leaders niritum hala competition la mena bin ti ali sok solar project lo amen support thap we are the boat niritum purun de do tunja but we are protesting hala so the claim bomb niritum hala so ben sa chengel lo niritum bangai bahini kang nek lo ba that some things will be happen puba ga niritum chi chini la han lang po pide sol ke athe niritum dakshon kali niritum ke ladakh ke complain lo UN da complain lo ako UN complain that ako another along pre lang kili lim ta nil tum lang bon pilo ona pem na lang ke bang ma because la so fan la so a develop man a project a fan lang kili poisa tanga ke ba hada ta model hada ta chabi king ha ta men start on the la so bang ke bang process la under process lo ta sinali tum tar theklong ji website ta me dam tum be hala compliance.adb.org nali tum hoda ta mo issue development bank atim no dam hala dak ta me dulu kasi kunda magi claim na ngili tum betul labang so project bang ajad abidi pelot la so project ba cancel lagi la pen long le bang ni tum ancestral long le bang pusar bisa pen ki thik pi long le bang ke khang nang ji la pen ilisi non isi bang ke ni tum council ban karjo tum ke kona so a rules pen kona so a norms pen si nang li tum APDCL ban agreement ke pen agreement che tok hadak 1959 na te include list pi ne they strictly prohibited pun bodi de pun te ko sodim pela nang tumi kachi tok ta hala na paklang thek pun to go ha jor lamoy jor long pun nane do plote jor kan na punde general and state district son pinsong dana chok ma to willingly litum na krolo la se ni to IPP aims and objective talang mate mena long de cherai kom nang ji ke cherai kom thek nang ji jong si mena jong si cherai thek pun nang leadership atau ata out adura velo mate power lo ke dole leadership li mate nang power lo ke do penong si nang si destructive kam sen ro ko nang leaders kali lo sita na elijong si khe farman longri farman jong si che song de the dry de khe ko nang leader pada chikro lo velo mate la sin ile social organization namhat kai pil ba ke ang tu mai la lo social organization hamphang song to kachi pu chot bang ke chok che kachi kroi ba land protection there is land protection proti ka siyor hello land protection competition cho hang don hello protection competition ke hang mane pilo na ka chikroi du lo competition komo pong tha mane pilo
papona longle papona posa mate kang that means pilo amining ke pilo nitum dana tum ki jor long na chekroi do lai lo mate cita nitum hada na pom chen arduli long pen non sekai sin pino tamane lai lo mate last mane elitu makhe afan ke hedi mane leadership komal non mak identified ta thake elitu ne so non ga porlo the leaders identified ta komat koson sing claim ke dama identified thake pote non som do bom polake asinili nalitu ma hoy aru puthot chuniriga tu ge lala je labang so long le koson si ka protect je phan koson si khang je phan social organization tum kaduk beta thurpak si non bangke ang tong si pen kham khe dunang pong la pen council of handai pilo je nangli tum sambe labang so kache tok abake chi withdraw non la pen ke labang ke nangli tum chi tok ke la ke illegal la sa bang so kache tok illegal a joine nangli tum immediate chok che delo pu nangli tum che kubir non council sol chi kubir thek pulo te chi withdraw non nili tum konane ka mistake do koklo ke chok che do koklo ke far nili tum undermine lo scheduled England so fan undermine lo constitution fan undermine lo la pen ke constitutional land rules me undermine lo bang chi kubira chi withdraw lo wote nali to thera me na kod lo ke la sini li pan nge to sel smok man sabo pani ke na